Yes, reka mbaye kazi kandi bashimire inshuti bakundwa ba Rwanda Media mwese dukomeje kubana mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Ndagarutse kugira ngo tubone amakuru agiye atandukanye barimo kuvugwa mu mikino hano iwacu mu Rwanda. Tugiye kuba twibanda mu makuru arimo kuvugwa muri equipe ya Football Club mu kanya isa 9 go Saudi Arabia igiye kuba iba aho equipe ya Football Club igiye kuba icakirana n'ikipe ya Reyon Sport aho tugiye kuba twibanda kuri 11 kuri probable line-up uyu munsi. Darikonovic umutoza w'ikipe ya Football Club agomba kuba abanza mu kibuga kuri uyu munsi. Rero tugiye kuba tubahereza gatanu ku kandi abakinyi 11 intwaro kabombo intwaro karimbuzi uyu mutoza Darikonovic agomba kuba yitwaza kugira ngo yikiranure na Reyon Sport ndetse aze kuba yiyunga n'abafana b'ikipe ya Football Club, aze kuba babwira ngo ndahari cyane ndahari kubaha igikombe. Rero uyu munsi no munsi ugomba gukonfirma nimba Darikonovic byibuze hari ikizere yuko ashobora kuba hari aho yagera muri iki gikombe cya championnat, ndetse ni n'umunsi ugomba kugaragaza niba koko ahaye uburenganzira ikipe Sport bwo gukomeza kuyobora urutonde rwa champion. Muki turaza kuba tukubwira rero abakinyi bose 11 nta kwijinganya nta kuvuga ngo urebye ngo ugenekereje ngo hano haje oya 11 ntakugwaho 11 ntakugwaho biri likely yuko bagomba kubanzamo uyu munsi isa 9. Rero muze kubana natwe turaza kubana team news ndetse tukubwire n'uburyo amatike uko byifashe ndetse tukubwire n'abaraza kwa bayoboye ibirori kuri uno munsi. Rero turaza kuba tubyibandaho byinshi cyane birimo kuvugwa mbere yuko umukino uba w'uyu munsi. Ndangwa ikaze wowe uri mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba uburengera bwajya umujyi wa Kigali na hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko mbabwire yuko gose tubahaye ikaze mwese mukoje kubana natwe mu buryo bugiye butandukanye. Reka mbabwire yuko gose wo turi kwe muri kiganiro ko turakanda kuri buto ya subscribe n'umwanya mwiza ko wakanda kuri buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Kana subscribe maze kande kunzogera noneho numara kanda kunzogera urabikoze neza cyane kuko bazajya bagwa notification cyangwa se cyo bita amamenyesha bakumenyesha ko tayari hano kuri Rwanda Media amakuru n'ibiganiro byamaze kuba bihagera ukwiye kuba ngo wareba update muri nyamukandagira. Reka nkubwire yuko nanone wo turi kwe muri kiganiro wakanda like ukakunda iki kiganiro noneho kajya muri comment ukatubwira ngo bimeze bite jya muri comment utubwire uburyo ubona 11 beza bawe babanza muri iki kibuga Darikonovic maze bagangana n'ikipe ya Reyon Sport. Rero tugiye kuba tubiganiraho cyane maze nawe manuka muri comment tubwire uko urimo urabyumva 11 beza bawe bashobora kubanza mu kibuga bagangana n'ikipe ya Reyon Sport ndetse bakayikuraho amanota agera kuri 3 uyu munsi. Sorry gato. Darikonovic umutoza w'ikipe ya Football Club afite urugamba rukomeye cyane, gusa bakunze ya Football Club abanyarwandakazi namwe mufite urugamba rukomeye uyu munsi. Niba utaragura itike yawe cyaba ari ikibazo, kandi uri umukunzi w'ikipe ya Football Club cyaba ari ikibazo utari wagura itike kugira ngo ujye gushigikira ikipe yawe muri stade Amahoro. Mwibuke neza yuko equipe ya Football Club ari igomba kuba yakiriye uyu mukino ari igomba kuba yawakiriye. Ubwo rero reka mbabwire yuko mufite uruhare rukomeye cyane kugira ngo uyu mukino namwe uze kuba wagenda neza gatanu ku kandi. Abakinyi batanze ubutumwa ejo ku munsi w'ejo abagande nubwo turi buze kwigarukaho mu kindi kiganiro turi buze kugirana, nubwo iki kiganiro kije kwibanda kuri 11 bagomba kuba babanza muri kiganiro. Ejo abagande basesekaye hano mu Rwanda baje gushikiro bitaki mu Kiwanuka ndetse na Denis Omedi. Turaza kuba tubigarukaho cyane ntukikwe n'ikindi kiganiro turaza kubahereza. Gusa abakinyi b'ikipe ya Football Club baje kuba gose basaba abafana. Mwabonye ejo bundi Watara na Ramazani ndetse na niyo mugabo Claude amagabo batangaje umutoza ibyo yatangaje mwarabikurikiranye hano gatanu ku kandi. Uko rero barabasabye yuko mugomba kuza kuri stade mukabashigikira kugira ngo gose babone yuko muri kumwe nabo, kugira ngo babone yuko mubashigikiye, kugira ngo gose nabo bariteguye neza cyane kugira ngo babahereze amanota atatu ndetse ubusabane kuri uno munsi kugira ngo babahereze kado nziza gose ngo ubushize
ubushize ngo abarimo ideni ntabwo babahaye umusaruro nk'uko bikwiye. Rero ubwo ni gutyo bimeze, tugiye kuba tubahereza gose 11 Umutoza Darkonovic agomba kubanzamo uwo bita Seydou Sif Douda. Yaravuze ngo uwo ngo nibwo ngiye gukina derby yanjye ya mbere, nibwo mugiye kubona Seydou Sif Douda, ngo ubundi ndi gukinira muri kibuga Stade Amahoro niho mba ndi gutera umupira neza uri kunyerera. Uwo bita Kiwanuka yavuze ati gose iyi niyo stade naho iratwakinira muri stade Pere ni ntoya cyane. Ati rero ubu ngubu nibwo mugiye kubona Kiwanuka wa nyawe uguruka umeze ari marabirigita ameze neza cyane. Ubwo rero reka babwira yuko gose muri tayari kugira ngo tumanuke muri 11 muri probable lineup bagomba kubanzamo muri uno munsi. Muri tayari muri kumva murimo neza kugira ngo tumanukemo neza muri 11. Nimba muri tayari mumanure imitima muri comment, manure imitima muri comment, manure imitima muri comment nimba muri tayari. Nimba muri tayari kabisa, manure imitima muri comment maze tuguruke ewana tumeze neza cyane. Kanda like ariko dukomeze cyane, maze mbabwire izi ntwaro ibi bikoko Darkonovic amanuye mana yanjye we. Ini birakomeye cyane. Reka mbabwire yuko rero mwiza manuke mwakire uwo bita Pierre Ishimwe. Uyu munsi ni uruza kuba manza mwiza mu kipe ya Aprfc Football Club, kubera yuko performance yagaragaje muri ino minsi iri ku rwego rwo hejuru, kubera yuko imikino ibanza yitwayemo neza bikomeye cyane. Rero agomba kuba banzama kuri derby, dore yuko afite akazi gakomeye cyane, kubera yuko umutoza Adelmurush arabari kureba uyu mukino. Rero afite nta mpamvu nimwe afite yo kwitwara nabi, kubera yuko niwe muzamu uri kugenda bivugwa yuko afite amahirwe menshi yo kuba yafatira equipe nationale Amavubi, kubera yuko Bantwari Fiacre ntago barimo barakina. Ubwo rero abandi bazamu hano mu Rwanda gose biragaragara yuko Ishimwe Pierre abarusha. Ubwo rero uno munsi byaza kuba byiza uyu musore Ishimwe Pierre yigaragaje ku buryo buhambaye, yigaragaje ku rwego rwo hejuru, kugira ngo gose aze kuba yahabwa amahirwe, ndetse umutoza yereke umutoza musha w'ikipe nationale y'Amavubi Adelmurush ugomba kuba yahamagaye. Uyu munsi arahamagara, babwira yuko uyu munsi gose urutonde rurarara rugeze ahagaragara. Ku munsi w'ejo bagomba gutangira kampu muri nationale Amavubi. Rero Ishimwe Pierre arabari mwizamu cyane, ntakogwa ntashidikanywaho gose Pavel inzira yihangana. Uyu munsi araza kujya benchi. Pierre Ishimwe derby nyinshi yafashe baje ko batamutsinda. Ubwo rero Pierre Ishimwe munsi araza kuba habaye cyane, araza kuba hari gose, araza kuba habaye cyane. Reka nkubwira yuko kuri kabiri munyakirire wo bita Byiringiro Jibe bakunza kwita Kagigi cyangwa se Tiote, araza kuba ari kuri kabiri. Gatatu nimwakire kapiteni wa equipe ya Aprfc Football Club bakunze kwita ndetse bitaga wo bita Gatiritira, ariko ubu ngubu ryavuye, ariko ubu ngubu mu muzi ku izina rya niyo mugabo Claude, rero akaba ari kapiteni w'iyi equipe. Ubwo rero mu mutima w'ubwugarizi cyangwa se umutima wa defense haraba harimo wo bita gose Nigena Clement, mutwakirire wo bita Ariuswane gose araza kuba hariya mu mutima wa defense, ari kumwe na Nigena Clement bahabaye cyane. Umunyasenegal bari gucacambwa bikomeye cyane. Ubwo rero umunyamahanga wa mbere tukaba tumuteretse mu kibuga. Mwibuke neza ko tugomba guterekamo abanyamahanga bagera kuri 6 batagomba kuba barenga. Ubwo rero imbere yabo gatuya kuri gatandatu gose haraba ho wita Seydou Sif Douda. Kuri derby ya mbere agiye kuba ewana acacambo cyane Douda, ndetse haraba harimo uwo bita Rukubi Nkondo Ruboneka Jean Bosco. Kuri derby yashize gose ntago yahabaye, yavuze yuko nawe iminsi ishize azakina kuri derby, yigaragaza ngo ku munsi w'ejo bari kuguruka. Kuri uyu munsi ngaraba ari kuguruka, arabameze arabameze nk'isasa guruka cyane. Ubwo rero Ruboneka Jean Bosco araba ari kuri nimero 8, ndetse mumubwire mu kibuga hagati nyine nimero 10 uraba ari gukina nyuma y'umwataka munyakiriro uwo bita gose Lamine Ba. Nawe ni derby ya kabiri agiye kubakina, ariko kuri derby ya mbere gose yarameze neza, arimo kuguruka. Ubwo rero abakinnyi b'abanyamahanga babiri
ubushize nibo bakinye derby, n'uyu munsi nibo baraza gukina derby. Abakinye derby ubushize uyu munsi babiri nibo baraza mu bakinye derby ubushize, babiri uyu munsi nibo baraza kubanza mu kibuga, uwo bita Reyon ndetse n'uwo bita Lamine Bab. Rero gose kuri karindwi ku ruhande kuba winga, ku ruhande rumwe rw'iburyo haraza ko ari guca uwo bita Kiwanuka umeze nabi cyane, umeze neza cyane, urimo araba ari mu ngari kuguruka. Gilbert Byiringiro Gilbert bakunze kwita Kagege ngo uyu munsi nta gahunda zo kuzamuka cyane n'abafite, kubera yuko nk'uru ruhande Kiwanuka ngaraba arimo aguruka, ngo nukumubwira ati mpereza baro gusa ubundi nturagurike ninjire muri box mpereza imipira wo bita Shai Jibril Watara. Bwero ku ruhande rw'ibumoso mwakire umugande wo bita Dennis Omedi, uyu we nta byinshi byo kuvuga, ngaraza kuba bigaragariza mu kibuga kuri uno munsi. Muraza kubona yuko APR uno munsi ariho yaguze umuwinga ukomeye cyane mu karere, muraza kubona uyu munsi yuko ari mu ikipe ya Aprfc Football Club yaguze watsinze igitego cyabaye cya gatatu ku isi. Ubwo rero muraza kubibona kuri uyu munsi. Munyemerere gose kuri rutayizamu kuri nimero 9 nta kumpingwa nta kogwaho uwo bita Sheikh Jibril Watara, araza kuba gose ariko atakira izamu y'ikipe ya Aprfc Football Club, araza kuba ariko ataka tsinda izamu y'ikipe ya Reyon Sport. Ubwo mbese ukurikije iyi equipe tumaze kuba twatereka mu kibuga hariya ikipe ya Aprfc Football Club, urabona neza yuko aba basore bari buze kugira ikintu bakora cyane, bari buze kuba batsinda ikipe ya Reyon Sport, abona bahabwa amahirwe, urabona bafite amahirwe yo kuba bakwandagaza ikipe ya Reyon Sport. Manuka muri comment utubwire uko urimo kubyumva ndetse nuko urimo kubibona, utubwire uko ubona wewe kugwa iruhande byifashe, niba koko ekipe ya Aprfc Football Club ishobora kuba yakwandagaza ndetse yanakwihimura kuri ekipe ya Reyon Sport. Mwese twabanye katubashimire, mukomeze kugira ibihe byiza, turakunda cyane. Manuka muri comment tubwire uko urimo urabyumva iyo kipe, uburyo urimo urabyumva, nimba ufite icyizere yuko ishobora kuba yatanga umusaruro, ndetse utubwire na probable lineup bawe, mbese muri aba 11 ninde wabuzemo, urabona ari nde wavamo, urabona ari nde gose ukwiriye kuba yajya mu kibuga, iki kibuga urabona habuzemo nde. Manuka muri comment utubwire uko urimo kubyumva. Mbibutsa yuko uyu mukino uri saa 9 gusa, imiryango ya stade iraza kwa ifunguye isaa 3, noneho guhera isaa 4 abantu batangira kwinjira muri stade, araba harimo ibyo kurya ibyo kunywa, aba DJ aba MC, ibyo byose tugiye kuba tubigarukaho mu kanya kugira ngo utaza kuba ucikwa n'abahanzi bagiye kuba na tugiye kuba mu kiganiro gikurikiye, turaba turimo kuguruka cyane tubahereza gahunda kuntu zifashe z'uyu munsi muri equipe ya Aprfc Football Club kuri derby. Urumva yuko natwe twatangiye gushuha derby, twatangiye kwinjiramo neza. Reka tubashimire mwese twabanye, twomeze kugirana ibihe byiza hano kuri Rwanda Media. Munsi ni derby.